Media local online Liang Orluli, município Ainaro, enfrenta problema menos facilidade no equipamentos. Tur observação jornalista Timor-Poste e terreno Katak, condição edifício Media Liang Orluli, ladun seguro no menos facilidade, onde facilita jornalista Sira e serviço diário. Gestora Media Liang Orluli, Clementina Fátima relata, Sira soro problema barak e serviço fatin durante ne, tamba media idene, mesak feto det mak organiza malu hari media ne. Além de ne, Sira mos menos equipamento, onde facilita siranya serviço lor-lornya e terreno. Sim, o problema é que nós somos barak talvez. Primeiro, a mim mesak feto det, no organiza malu di hari media online e betul-betul ini maka la fácil venir a meter tumba terreno para mesak feto e da falar de menos equipamentos e mesmo com a minha capacidade de naton net na ami ia sih dificuldade em atau hakir kan cinema dia berikan ini patung TV no indek musira sama features dan macam ami dah material berada di serau ketan apa rumah institusi rumah ini klinik senjo ami ambil ko natureza kami maka kami ambil ko definitivo ami rasa kawasan tohno ami rasa sustentannya untuk ya medal ini lawan hakatan fase dan kawasan hari. No durante hari media Liang Orluli, Sira sedang hetang apoio rumah, husi instituição rumah, inclui husi governo, mas be Sira rasik magbuka osang hodi sustenta sirnean no tohin lorong. Husi município Ainaro Epifania de Carvalho, televisão Timor-Poste. Ola belo Sira hakarak isin diagnos saudável na fating, keta haluhang hakat may aminya fating, Maria Klinik Farmasi, iha Kolmera Dili, nomos iha Mandarin Dili. Maria Klinik Farmasi, iha mosfang ay morok ba moras sa idadet. Mamaluk Sira ni bihakara konsulta saude, bela may registo narang, konsulta moras ho doutora especialista saude niyang, ho diheta recetas ay morok. Maria Klinik Farmasi, bele ajuda imi, ho dihatene imi ni moras larang, tamba ami iha mos fating, ho dileno USG. Mesin laser bamaluk Sira nebe iha moras rins fatuk, nomos fatim baisa ba paciente Sira. Amimos ia klinik dentist bamaluk Sira nebe iha problema nehang, hanesang hamos nehang no solda nehang kuat. Tambane label laran tarido, may lalais aminya fating Maria Klinik Farmasi, hodi resisto no hetang konsulta husi doutora especialista saude iha Kolmera Dili. Atu hatene informação klien by tabod Sira, bele kontakto ba numero nebe ame menciona ona iha kraik. Itabot Sira ne saude mak amin ya preocupação. Maria Klinik, yes! Janela informação ba Emma Roto. Atu atena informação atual diagliu kita halua. Hane butang subscribe, like, halo comentário no faz butang ba media sosial Roto.